Omukoro gukwigura ekanisa y'abaana eyabanza omureebezi bwa Ankore gwagwebembirwemu Associate Professor Dr. Fred Shalon Mwesigwa, omureebezi wa Ankore Diocese wa Katano, omugenyi mukuru y'aba General David Muhoze, Minister w'enshonga z'omunda w'ihanga, gwatandika aba bakubyara ibare akanisa egi nabwanyuma omureeberezi yashorora ekanisa egi. Lyatateitwe n'ery'omwana n'ery'omwoyo orukwera. Omugisha ogurikuruga aruhanga tateitwe guguma hanju egi. Amena. Omugisha St. James Cathedral Children's Church ndirizina eribaja egi nekustamisa abaana abarengire omuri rushanju. Omureebezi wa Ankore era kubanza kubanjurira uwo mukureba hari icyo bakwita foundation okusya ngweri okushakara ngweri nyowe mutakitwara kikuru nyo munyu habisha mukarebese abashija barahanga abarahanga yakarikise munyu okuburra kwakorwa omureebezi wa Ankore hariho babuze obyahereza abazire. Mushoboye abana mwabohereza nkaye aheko hariyo bari kandi usanga no mwiro umwe takabire organized n'abana bashomesa wabira abagoko abanuwe abatoza haraye abeke bishoza abana abeke abana cyabaguma mu kanisa bakashaba n'abantu bakuru. What is our purpose now? Arudisho kumimachira mujangu imwe abaruho umurwa mutachiro abarwa banyama nyabata na kaboro nebitu such as the notes. Omugenyi mukuru David Muhozi yasima obureebezi bwa Ankore abukonja kuteekateekera gye abaana obureeberezi yabukwatiraho na miliyoni 10 zongere akushoronzya emirimo y'obureebezi na munonga okurangirira amakuru marungi. Omugande twaza omu Fort Portal Diocese Reverend Father Robert K. Muhirwe yahiga abakristo okugura Bibuli bazigire oku maka gaabo. Bishop okugamba ebi yaba nayiguraho parish ya Uganda Martyrs Catholic omuri Muhindo Rugombe Chenjejo District. Buli omaka gaitu rundi uli mukristo kutunga Bibliye buno buni nsalirwa muno tubantungisa aba confirmation osanga nibatiza Bible. Omukuru ogu gwako abantu batarimu na bamwe abebemezi nabo tubatuma. But also when it comes to issues to do with government programs, medical care, you are one community. When you receive drugs from government, you try as much as possible to put them to the right use. Mukasimu katalika hano omuruha hano hagenda kubaho Uganda Wildlife Conservation Education Center Zoo. Parish yetu ya Mihondo enalugudo kandi ngokwena lugudo nitwikiriza ngo abantu nokyamanya abalukuramaga bagenda kiro kya bakaiso. Bwana mukuru wa parish ya Butiti yakoze omugisha ogu okujumirira abashuma b'amataka. Bishop ninsaba na district naye tukwatireho district okuba tugenda misango enu terukutuyamba. Father Francis Musime niwe yakwasibwa parish egi nka bwana mukuru. Kiro kino nokupimura kwa parish enu omutongole kandi ebintu kwiza kuba nikora mu parish enu na muno kuteka amani kokorora ebyemigongo byagenda maiso small Christian communities. Our TV West ndisenyomo Gideon na Daniel Bengana.